velika patnja svih beauty influencerica, ljubiteljica make-upa je definitivno Urban Decay Naked paleta. Bok ljudi, evo u ovom vlogu ću vas malo uputiti u jedan radni tjedan beauty modne novinarke, urednice, nazovite to kako god želite. Pokazat ću vam jedan svoj radni tjedan. Nisam imala ideju i predodžbu snimat kako sjedim u uredu i u redakciji, pripremam članke, pišem na kompjuteru i slično, jer to fakat nikoga ne zanima. Nego sam vam pripremila odlaske na evente. Eventi, znači to je onaj nekakav pojam koji svi automatski kolutaju u očima kao bože, ove posvuduše samo idu po eventima, jedu kanape, piju besplatan alkohol i kupe vrećice. Možda, tu se lome koplja i u našem svijetu, daleko od toga da mi idemo samo jest, piti i ostalo. Eventi su prvenstveno napravljeni kako bi se predstavili brendovi, kako bi se predstavili određeni novi proizvodi, kolekcije, make-up linije, što god, ovisi naravno od eventa do eventa. I daleko od toga da ne idemo se dobro provesti i zabaviti, uvijek je super zato što sretnete hrpu ljudi koje moguće niste dugo vremena vidjeli, uvijek bude dobra ekipa, uvijek bude dobra zafrkancija, naravno da je tu i klopa i malo cuge, ajde nećemo se lagati. I naravno da su tu i vrećice, ali nisu to razlozi zbog kojeg ja osobno idem na evente. Znači nećete me vidjeti da se naslikavam na volovima, nećete me vidjeti da se na Instagramu hvalim sa sadržajem vrećica koje sam dobila i slično. Možda se pohvalim ako je fakat dobra vrećica, ali u većini slučajeva ću to podijeliti jer volim svoje prijatelje i prijateljice. Nego, ono što sam htjela reći, znači ovaj vlog će se sastojati od odlaska na 3 eventa. 3 podosta različita eventa. Prvi će biti Fjall Raveno predstavljanje planinarske i sportske opreme. Drugi je modna revija od Enviruma, nova kolekcija. A treći je predstavljanje novog kozmetičkog brenda koji smo svi jedva čekali u Hrvatskoj, a to je Urban Decay. Tako da pokušat ću vam barem dijelić atmosfere, tamo je glasno, muzika je glasna, svi se deru, pričaju, hrpa ljudi priča u isto vrijeme i najčešće su manji prostori u pitanju, najčešće ne uvijek. Tako da sumnjam da će biti nekakvih mudrih monologa i ne znam kakvih izjava, ali čisto da dobijete malo, eto, taj dio, uvid u event. Tako da, zapravo da, evo, još uvijek jako vani hladno i sve to, ali dolaze kao ti topli dani, što automatski znači da dolazi i više evenata, što znači da će biti uskoro i revija, tu ćemo imati svašta za gledat. Biće, mačka mi skače u pozadini, ja se ispričavam. Biće svega, tako da, eto, nadam se da ćemo biti Isuse Bože, a vidi šiški. Ok, ovo ćemo zanemariti, frizerka će me ubiti kad ovo vidi. Stvarno sam fino spavala, tako da sam se malo zaležala. Tako da, eto, ništa, vodimo se s sobom na evente i ajmo se zabaviti. Ćao svima, ovo je jedan dan u životu lifestyle novinarke koja je totalno lud i ne znam kako bi drugo to opisala. Trenutno se nalazimo na super eventu, u društvu sa mnom je mlada dama. Ćao! I eto ništa, idemo poslušati šta će nam reći ekipica iz Fjall Ravena i malo nešto popit, sok naravno, zato što još nije ni podne. I vidimo se. Znači od svih stvari na eventu ja naletim na Ego. Iris zapravo ne zna snimat vlogove, prvo što je napravila na prva fotka. Istina. I ona kao snima vlogove, ne. Evo nas na reviji Enviruma, ovo je moja draga prijateljica Mija. Su malo digli. Kuma, ne prijatelja. I čekamo da revija počne pa ćemo se malo porazgovarati s ekipicom koja je tu i šta radiš? Aha, Mija. Jedemo pusnice. Ovo je ozbiljan vlog, dvije ozbiljne serije.
još jedan event je pred vratima, treći po redu. Sada idemo na Urban Decay, predstavljanje make-up brenda, idemo malo uživati, popiti, zezati se, zafrkavati se. Ovo je moja draga kolegica i prijateljica Lana, reci bok Lana. Bok Lana. Da, to su moji prijatelji i eto, vidimo se uskoro. Snimam konkurenciju sam tako i da, ništa, idemo popiti nešto, pojesti jer to je ono što se radi na eventu. A eto, možda bude i nešto šminkanje, ali nećete. Evo ga, počinje program, počinje program! Svih beauty influencerica, ljubiteljica make-upa je definitivno Urban Decay Naked paleta. Zatim nastavljamo do primera ili ti ga baze za sjenila, koje su navodno fantastične. Fiksatori za lice i make-up, uvijek ste svježi, uvijek izgledate genijalno. I na kraju, mislim nije na kraju, ali predzadnji su ruževi, koji su tekući i nevjerojatno održivi. I za kraj, maskare.